Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Tākarohanga a Aesop by Aesop. There are three kupuhou in our kōrero. The first is tanuku, and it means strain or tension. Anei te tauira. He kino te tanuku o te taurara. There's a lot of tension on that rope. Our second kupu is pīngore, and it means flexible. I te ritenga tonutanga o taku torotoro, kua pīngore te tinana. Since stretching regularly, my body has become flexible. Our final kupu today is kōpere, which means bow. It also means arrow, which might be a little confusing in some contexts. He tia ki kō, ho mai taku kōpere. There's a deer in the distance, pass me my bow. Kia are mai o taringa, listen out for these kupuhou in the kōrero. Kia hana na hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Tākarohanga a Aesop, nā Aesop. Tērā tētahi ngāi ātene I kite ia Aesop e harikoa ana I te tākarotahi me ētahi tamariki. Ka whakaiti ia iaia I tāna mahinga, ā, ka ngā kaupai tā Aesop hikina ake tētahi kōpere, ka wete kina tōna taura, ka whakatakotohia I ōna waiwai. Āna e wā, hei tāna. Ina rite tonu te tanuku o te kōpere nā, ka mimiti iho tōna pīngoretanga nā wai ka whati. He wā ona me wete, me te aha anō, ka pai ake tōna āhua hei te whakamahinga ona. Ko te kiko te kōrero. Mā te Tākarohanga mōhio, ka tau tōhito te mahi. Aesop at Play by Aesop. An Athenian once found Aesop joining merrily in the sports of some children. He ridiculed him for his want of gravity, and Aesop, good-temperedly, took up a bow, unstrung it, and laid it at his feet. "There, friend," said he, "that bow, if kept always strained, would lose its spring and probably snap. Let it go free sometimes, and it will be the fitter for use when it is wanted." The moral being, wise play makes wise work. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of all the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all the Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It really helps small podcasts like this to grow. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. If you're interested in the Patreon subscriptions, head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about them. They start at just $6. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.